Yeah, we're still here on Poleeno Multimedia. My name has always been Anasar 500. Me will be brapping you back on so our main chain. The motion now, Moniji will be quotation. I'm a one year Jehovah pan. Mekaya won't want your career bra, Mmebusem our main chain. A brand good afternoon, Poleeno Multimedia. Major also, yeah. I'm on for P and answer one as a crowd with Percy before Mmebusem. Now, would you say Media and Casa hymns justice. Na Dodona from Mmebusem. Hymns justice. Would you need the pan? The Dians all chooses over for Mmebusem. Mmebusem, the Anyami and Casana, me choose here. Nemo, my Jumana, ye no. It drew me now quite some style, no. Me attach quotations to situations. Mostly no, Mmebusem, a honor, a hana, Ghana for I come Mmebusem, manava becaho. Mmebusem no na what I EU quotations different. I don't know what said there su and as a quotation the Bible no dey wunimu but Mmebusem no na aka eye wo de. Nyame adom ye wo ye to a Christopher fie. Inti Bible na nkasa de ye nkase ye nimu but ye ben no ye sua. Na de ma Mmebusem ne do so no ye se nhase no ho na mkofa free ye. Inti advice ba say okay. Okofa free Genesis, Exodus, Leviticus, nipa bi hu a ohunu say okay, we na yesi ni ba ohunu di import ya onfan frɛ. Nti be ya yen ka Mmebusem na ne meye din. Ana ampa Nyame adom ye ne sai say abeye din a ɔhwa abɛka se awofo na de ma ye nso adwuma na ye na mu na e befa din. Adwuma no ye no befa edin eye Mmebusem be ne din anka se de wodi kan abo ahye. Ene abehia wo Asante Achimagogo eye hotel wed na se. Ono hotel san be sei ni. Menini san ye be mfie num ni. Na we a very good friend. Me say nena ankasa me ankasa na mo baabi ko ba se ne tie bia obi a man ka me nko ade mbehu wa ha. Aha nti ye hia wa ha na ye na ifu hia na ankasa we se nyina de ani monyam ya hoden ye mo a ebeta na chi na bibia ye boko. Ono hotel eye meka se mo ye anuanu me wo industry na se mo ye namfo e wo industry nim. Hotel amfa apart from the wawari ni oba fufuru bia ni honoma. Okay, me angasa me tin so o ware no na me wa kakra because me ni say me share dan hu say okay o say oba we na me ni tu anamo ana say me hu no credit me hu no sa de ni bida aha nti no oba e kura o ware no me me say enene eda me di mani hu no aha na wa angasa so me angasa so say ma ware ana say oh me nya ware Minyanware enche hotel mpo awale dia na we say yenso yetu ye honfo hotel mpo aware ya na chese yetu more times you hu pictures na ba social media won say we anyway you ready we anyway we you ready yes we ma worry but at the end gender the enchi no na e movie na say no mutwa onyini say movie set so ne aba be pie e ya ware pa we dey aware pa wo hwese ne nhyehyɛ ne ko abusuafo on say oba na abusuan no mfra hemfie said de ohene ne ohema te ho abusuafo nyina adresse e kwaje aware en de we ntimi nye movie ene nka movie a propaganda ever e bia esi e bi nsi biem aha we de true do yakwaka movie asemi de me nwura industry no kakra ze movie na kwasai movie no say en me huni say ye ko football mu no am kan say relegation and relegation you call relegation and then it takes the genius who create because enkura bi beba say who creativity nya high antimi ne omonko sa na tie adwuma ne besan sore me enko ya chikakra e de Mmebusem wura movie nim oh me angasa mi so nyina no mani so ade hunu se meba be acting then time hwe ma me do kono mo sugar daddy mu a na ye wo passion ni say ye aha nti no me guy say me ko school wo Macnelus APS udru tafo I stage junction hona na yesusa no somewhere class 2 near career day duma opese unyina wo ye no na wa hye ho atade na me ma me ko share me coat say me a lawyer nti no me justice to me no ba me hu no na me hwe bobokala me hu ni say me bobokala ma me say ne obefa wa usika de akọ nti ade a na ewo ye mu ampa nso nyame amana nka ye mu amana apie aha
na say movie ne dey free ye from na buy wanya dey bi oba no wa asase so e kan ho dada ura industry ni mu no like na industry nti say acting no personal life na ti say ye ura mu ne dey enye easy na a lot of struggles and strains, but we thank God say we have been able to maneuver ye timi edin say ye be hu say ye buy ye nkura ni Mmebusem to get a name no edin enye ni twa ne per se obu ho a watwa onam kra ye hu no so but the amendment me akan say ade bi a wo ye no Bible say one odi won ho to awurade so no onya ho ode foforo no otu tisa no ma okode na enema because we moving ma ene ye believe mfa because baby etete ye free no by the awurade asese yetimi aginam abesi sesemre question na me baso no wakoye obi a wo free a Christopher fie say mo sin bi na say enne nyamesom ne mfa wo gyaye anasa wo ye na later wakopa achewo na minim sin bi enne nyamesom mfa un say wo ye senior if you are an actor you are like the pastor enti ebia wo Christian life no ono monsa but wo ba sinim no ye say actete say obi a wabro enti wo actete an doesn't mean say fansa eye usuban what am I say because say pastor gina puppet no ka say ensa no monye na hwe movie na hu adanko hu so wabro na nkora di na chi na otete wi a it tells you we about you ma say no me bro say na nkora be ye me nti we obi a peso anim banya ma onko no monsa na wa ye sa de no nti no eye nyamedwuma ba de bi mu hu ni say eye akohwedwuma nti sa eye nyamedwuma sa na mi hu na even kura ne say wo say wo be kan nyamesem true movie a ekwa akiri chen say e bi asante achima gogo me ba ye me say me kan nyamesem what you say I'm going now okay enti no was any wo be si afa no to me dey nyamedwuma na me no movie industry na nkasa kofom but amanfo ka say the mawo kofom no every amanfo bi ebewura industry nim what is ansem ni bi me person ke me bodin bia na movie no kofom na me kofom wo kofom wo me say movie ni nyina kofom de beto so kofom say o me say hwan na abewuram wo bodin bi te kwadwo nkansa me gidie ni ho me life no me ye ma dia ba bi me komanim enti ebia ye omo perception na me nyintum se me kofom ye wade bi se to de nyame de ne masie no wasiesie wo mo no wasan do abaye afro me na bia me can different platforms say I'm yet to shine because ne wo me munenya na di ba bia ne nam de mo hu no is just ayibi keke I'm yet to shine enti me mind pon ma kofom afi na me beba sana me gidie kire me afi na Mmebusem beba Mmebusem ne kwadwo nkansa relationship industry nim te say oh relation no onye obi asesi e mefa fon afre no se wo ho te say but ye hia say ya ebedi nkomo ye be chia ye be sere nti no se bia hotel e mefa fon afre no conform obi mefa fon afre no kwadwo nkansa nya misa ba ye hia ye betimi adi nkomo but meka ne say onya madamfo onya madam recently me home video bi anasa wo blasting kakra woni no wo entawantawa bi wo movie ni manasa ye ade bi a wo akire kra the thing say that is first video amaya asem ni obi won tawantawa but ye koba ye nyina ne say pictures bi ba social media asem aware na ade ni ye movie what ma say enti no omuhu say ade ne trend ade no hit me it's taking me far and on any crew tena say ombe ye bibi but nyami shirawa no ashirawo won dey ade ne tie no because me na me se maware na ye movie na be ka say movie a we nya news enti wo pe bibi ade mbeba for ma no pese ade no se ne esidi me kono e movie ene ye nya akire ba de wo be ka say movie no kura na aman krofo adwen asan ye bibi ho won dey enti na I was trying to advise obi wo ho a Bible kura de kwase ase no de ma no because obi wo ho a the same platform o blogger was so manager was so de ade ne beto so na we dey abeto so wo de wunya bi and by nyansafo bia wo so ne de definitely you know something about it enti e bia o ka kire mo so munya so mbejai enti na wo say me signal no
ema ne hu se me no industry no obi asem nya ma asem wonte se me ka obi asem enti se me ye ma ade na wontimi promote a eni kwan se wo try se obese no enti me ne ni beef bia Kwadwo Nkansa wontia ne nan so in one way or the other ntia ne na so eno no ebia metimi aga se ade oye ha me ani what ma say eni ensem bebre ni ate na me ka se me mfa madwen ko producer bi kra timi ka se madwuma we me frɛ na wo ka ho Kwadwo Nkansa so baba bia menye o ti ase me mpese me body but me mfa madwen ko because Kwadwo nan kan si manim me dia waka mate ni say o se me yetu no me hu na me fili bossy but me dia wo me mu no wo nka ho you are down I'm telling you dia wo me mu no wo nka ho just say producers ono na pe no de ni sika be fa but ye kan nim dia school bibia wo nka ho chane kan Mmebusem won hihye bi say oni Kwadwo Nkansa be kan bom emre bi oh won say wo ka se be kan bom ase emu ate the thing is say producer friend no na me baby no oye okay a me ni problem and a producer no so wo na wo do sika nti wo hia no na o se me baby na ha na is your choice wo na wo be choose no what you say eye wo sika wo ye den ade wo mimu de minimu ye no ye wa ade bi wo ha minimu ye wo ye den a Kwadwo Nkansa you cannot do it and e bia on so de wo mu no nti eye teamwork but wo feel say e bia de wo bata obi na you overtaking ye de Mmebusem bata me overtaking na wonte ase a ye obati nyame na si hene de na ka mi bisa ne se me nkasa mo ya atamfo de ba won se wo ka se wontimi mfa phone emfre ne se ne hote se na kana mi bisa se emre bi beba because se atamfo kura timba be ye den adofo ma adofo so ko ya atamfo oh eno de ye kan say no it's possible un say ye cry wo school no nipa bia udwane pa na later on be your best friend aha ena mi ndwa no me ni problem se sie me tie wa ba se sie na me can say koye program bi fast for program no beto me wotwam but oh yes a kire me a me ni so ni mo problem me ni ubenya for you know no won to ma me ni na me to ma oni opa da tundra mu na me fata simra obi a ye ne lie what you say but oba say see na be won so we your brother I will also show brotherly love but I feel say your boss here I have that bossy spirit also in me me hu ni say me your bossy all the identity no nti say na tie ya ti Mmebusem asiye pa mambiza movie no kwa na ya na so we business oh says Mmebusem the drink biba eh gym mock me and my drink no in fact say me say entrepreneur me ye me niam bi aside that no also an evangelist and no need the priority idea was ye na asase we so because enche yesu ba aha and Denti a me mpese me no obi abenya asem ne se minim se nipa unya wiase agapade nyina one day ubeja ho akọ but de hia ne se yesi so obi mpe wa agora no ate ho ase aha enti me de me ni obi ani problem but o ma me hu so ani mo problem a me de ne ya hweyie enti inipa ni so na akoye se o ono so ne no problem but na ya hweyie yan kan o drink no wasem what's the drink in this say gym milk e bada ben oh enche se akura ye be ko float a mene artist no rasta ne ne mu nyina akasa say no even say FDA nsem ne wa ye hwe say a combination of niema bebre and onom so awani beje ho ye da Mmebusem ase na ye bisa asem we na ye hwe amanfo ka se ne ye slimu yi ompam agudie ebe ye kama wadamfo tele ware a watele so perspective e wo honom se obi a wo so ntim mo adwuma obi a o etiatia ne bo adwuma o adwuma de nyame adom se nyame aboye meme ye afamu de ye afamu de mo question we de ano de pa final words I'd be married for de make nyina ne se Awurade nhyira Poleeno Multimedia na Awurade enka obi bia ho but enche krowura oba papa bi me friend krowura friend kwa me pani ototo bronsu oba ye nyina be kwa kobu akonta nti de ye bia no ene ye be ware ye be gi ani ne mum ye me ani na ho bone de ka se nya bia ne ye daadan ho ye nyina ye bone owie yase but se wo yire ho bom modin bia percentage bi e be sosoma wa eno ne adom na afa de konterade nka obi bia ye be gya Mmebusem amana ko bat Mmebusem oba type be na o peso
hotel awari de enche bedru so type be na open anka me hia bia me dia bro sa question me ni type bia de hia ni suban no ehia na ene me nhyehyɛ fa no ano no yeah da Mmebusem say thanks for watching Poleeno Multimedia.